Opasnost ponekad vreba preko weba. Hajde da spriječimo da se desi šteta i razgovaramo o načinima za bezbjednije korištenje interneta. Ne prihvataj bilo kakve zahtjeve od nepoznatih osoba, posebno ne poziv da se vidiš sa nekim koga ne poznaješ. Ne učestvuj u vrijeđanju, širenju glasina, uvrijedljivih snimaka i fotografija. Izbjegavaj provokacije. Tvoja adresa stanovanja, škole, brojevi telefona ne smiju da se nađu na internetu. Dobro razmisli kada postavljaš svoje i tuđe fotografije, videoklipove i druge sadržaje. Nauči kako da prepoznaš lažne profile. Klikni samo na provjerene linkove. Koristi antivirus program. Ne skidaj sadržaj sa nepoznatih sajtova. Ne dijeli svoje lozinke. Predugo izlaganje ekranu škodi tvom zdravlju. Umjesto igrica i razgovora preko interneta, pozovi prijatelje na druženje uživo. Dijeli svoje znanje o internetu sa roditeljima i ostalim odraslima. Pomozi im da razumiju šta je dobro i tebi zanimljivo. Ako ste ti ili neko drugi izloženi nasilju na internetu, odmah reaguj. Prijavi nasilje i bilo kakvu nelagodnost. Zatraži pomoć. Obavijesti roditelje i staratelje. Budi ok online. Sve sumnjivo i prijetnje preko weba prijaviti treba. Saznajte više o bezbjednosti na internetu na adresi www.sigurnodijete.ba. Prijavite nasilje Centru za sigurni internet na adresu podrška@sigurnodijete.ba.